Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung ano diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwaan. Masikog beauty contest ka daw. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Adda nga tamat kastoy. Umay ka, darasama. Agpeso nga taday to'y. Mabit lang tayo yung ting ko rito. Kanya kami na tayo. Darasama. Umay kakit din. Mabit lang tayo ito. Tamalipatak tumanon ti ending ka. Awan pa'y ganas. Kilchoy. Awanan, nagkomersyalan. Di mo nakita ti kayat ko abuyaam. Uy, numayag. Tata, alpasay. Ayun ti bagbagam aboyag. Awanan naidap pa yan. Di mo makita. Awang gaya. Awanan nagbayag kamot. Anya nga mindadya ta maragsakan ka launay. Beauty contest nga ro dagiti tisbon. Tisbon? Buntes? Wan. Gukisam. Masikog. Anda ka di matkasta? Beauty contest, dagiti masikaw. At damat, iso dya binuya. Sayang, saan ko na nabuya? Nagbayag kamot ngamin. Inlepas ko ngamin ti ending na. Tamalipatak tumanan. Sabalin to ending na. Alawan. No need to explain. Apo manurat. Ang anya nga tatilangam no sikat ti agsikog dungaw. Ay, napintas lang ta. Ti ko nang apanagsikog ko. Ay, dinto siguro mapasamak. Isumat. Manutawantan nga agasawa. Anya ngay. Aging ga ita. Awan anak ta. Nga isupay kat pagsaksakitan tinakam ni tatangan. Ta saan ta ida ama ipayan iti apo ko. Di mo pukawan tinamnamam. Talaga nga taasan adimtang tinaitiudi nga panawin. Nayunan tayo ti kararag Munmutkit di kasla nga awan talaga tinamnama. Sige, mapanta maturugan. Away, agtuglipak mo tayo. Ay, nanta maturugan tamarang matagtagainap ko. Asikat ikapintasan ang masikog. Anya? Adula amin. Di oray, titagtagainap lang mo, masikog ka.
Naknuas sino itay na siksya nakatugaw, kagawad supang. Ay sus, anya asiksi ako na yung matcherman kat. Adto'y nga roda, kasla nakatilmon na tao iti pakwan. Ay, huray masikog ta siksi kalata. Manubulanin ayaday ta. Ay, 7 abulan, chairman. Dandani ka man gaya mo naganak ka. Wan nga rod, chairman. Abusta nagsubliman nila kay ko abroad. Wan ngagpaisaw. Kasla imay laang nagaramid. Ay, unayo nga rod, chairman. Ay, gumalala. Mayat day ta. At least kita da asawa ken nagsikog kasakbay anapan nila kay mo. Chairman? Tinarigat no nagsikog ka. Ay ket adday jayin nila kay mo asa na nagawawid sakbay nagsikog kay Maday. Ay uwan mo ta, chairman. Maawatak ti kayat ti asawan. Adda agsikog nga awan dito'y ti asawa na. Saan na yan? Iso nga rod mo ti kahit ko asawan. Ay nga mabit lang. Anya nga ta. Anya day ta, chairman? Anya nga ta no mangangay tayo ti beauty contest dagiti masikog. Anya? Asus! Adda kadimat kasta, chairman? Adda. Aramidin tayon sa. Agmi-meeting tayo man tay purpose ko day ta. Sus! Seryoso kayo, chairman? Anya nga iti lang dagiti masikog nga agparang iti stage. Sus! Day takit din buksi itan nga agpara-parada iti stage itan. Dong, magsakitak samot nun. Ang mga nang nakaubidak mo nun. Nene, anya na itan ngay. Nagkakapsutak. Awan pa nagraman ko. Isumot la di ka pa'y bimangaw. Kat itayo ka pa'y anak kareeng. Malipay rusok ko. Naramiisan sa anya da ito yan. Riknama, tayo pan ka iti doktor. Barang sumaya at matlang madamdama. Ala, idam pa lang araw. Tapos siya kung timang sagana iti pamigatan ta. Sorry Uy, nanyan. Siya kung timang sagana. Jeg kung tumot na nito iti kananta. Ijay tunwar. May ito siguro matan. Sige nga raw. Ay, dapay matpapanan mi kininanang kumaita. No saan lakit di nga importante, ipabigat yun Agi na nakapay ita. Damot awag ni Rosa. Hello, anak. Nanang, saan tayo matuloy ti papanan tayo? Apay? Mati talaga tirik na. Isamapan kami kini Doming iti doktor no bilang. Ay, kita anak ko. Amangan na niya kat daytan. Wan, ngamsan kayo ngagdanag. Gagangay la siguro da ito sakit. Nga lang nga raw, tiya kung timangawag iti tao akin natulag ta. Baliwan tayo tulang ang tagkikita. Wan, nanang. Sige nga rodan, tanima di talaga tirik na. Babayan. Wan, babayan anak ko. Apay ngay. Nagmayatan tirik na ni Rosa, edi malang. Apay kagawad supang. Awan pa lang ni sekretary. Ang mga nusan manan nga umay di opisina. Ay, adagayam imbilin na itay limabasak iti balayda, chairman. Anya manan. Amuyo matan, agpito bulan antay sikog na. Mapanagpaprinatal kasta. Wan, chairman. Medyo andan sa parikot iti sikog na. Takasla weak baby ka, no? Kasta ya. Ay kitaan na, ay narigat na ita. Iso nga road. Maalasyak pa lang ti mabati dito hinoda papananyaw. Ay kapilitan na.
At appointment ko kin mayor. No problem, Chairman. Tanay, aldawan, ngam awan pa'y lang ni kagawad duming. Barbaruman itangag paiso anala daw. Amangan no agi kamkamat manen iti script na iti drama. Aginawak nanang. Kasta. Ay, no, kasta ang tumatlangan na po ko may maragsakan lakit din itatang mo naman na dita. Wan nanang. Isumat lang nga dumlawa ka dilayak matan. Sa madmaditirik na kanabigatan. Gayam, pangrugyanan ti panaginaw ko. Nasayahat la unay anak ko. Nay, aganandan ka Nanadam na ita. Talaga Nami lakit din no talaga adi kay maadaan iti anak kan dumeng. Wan nga rod nanang. Paramor ti apo na ita. Iso nga, agihaman tayo launay. Wan nanang. Sige nanang. Umalati wakto no sumaya at basit tiriknak. May saanan, sakton ti umay dita. Sige. Sige nga rod nanang. Ala, bay nga rodan. Eksaktre. Ay. Naimbagta na danon kayo, Chairman. Kay kapag-gapok ija health center ang nagpa-check up dito yung sikog ko. Ay, niyan. Aganakan. Saan pa'y Chairman? Oh, anya nga rin di maipapani ti panagapumijay. Kasla excited ka pa'y. Aywan, Chairman. Nakasaritak ti midwife iti ili kat ada imbaga na kanyak. Anya data? Ada gayang pa-contest inton first night ti fiesta. Anya pa-contest data? Mabalin tayo kano ti agpa-contest nga umuna ditoy. Tano asino ti manghabak. Iso ti mangibagi iti barangay tayo inton fiesta ti Santa Disgracia. Anya pa-contest data kunak? Beauty contest kano dagiti masikaw. Anya? Wan, Chairman. Nakado ang masikog ditoy. Uray ni Rosa, masikog. Makisalip mo it. Sige. Ay nga, agmi-meeting tayo nga raw. Masapol nga da representative tayo iti dayta apasalib inton pista ti ilay. San ko akayat ngawan mangibagay iti nagbugsutan? Ken amangan no da tayo pa iti mga abak. Kasta, talaga ang makisalip ka, Rosa. Isot ko na ni tatang. Kaya't mat ni nanang. Agam anyan tulangan ti buya no pasig ang masikog ti adda nga agmart sa iti stage. Nya ko ma. Okay lang, dito barangay. Tama ko na nga awan sabsabalay. Ngam no ijay ton ili, kasanon nga. Anya kasanon? No sikat yung mga bak dito barangay level. Di sikat yung mangibagi iti nagbugsutan. Oh, anya ko matdakas na. Apay, ibain nak? Saan? Ngam ti pampanunutag kat tasikog mo. Wan, eksakto alimabulan ton tisikog ko. Kat saan pa'y unay adakal, ta sexy akto pa'y laang. Anya? Ay, sorry Domeng. Makisalipak. Rumba nga maragsakan ka, ken proud ka. Nang runa no, syakto ti agree na iti municipal level. Ti mapali na mapasamak iti sikog mo ti pagdanagag. Kakaisuna ang nagsikog ka. Adakit din dakal sa mapasamak. Aganan nadakmat. Saan aparikot dayta, Dom? Kan agtalay ka kiti Diyos. Amok adi na kambaybayan iti ipas ngay kunto nga anak ta. And now, the first runner-up is Kagawad Marie Supang. So, the winner is
is no other than Mrs. Rosa Kayabkab, Portugal. Kasrena dagiti masikog. Kasano nga ay anak, si ti representative ti barangay tayo ang nagbugsutan ninton piyesta ti ile para iti contest dagiti masikaw. Ta si kakat nga rutin nga bak ti barangay. Anya nga rod ngay nanang. Sa bagay, agpito bulan tupay lang ti sikog ko. Saan pa'y unay nga isot dakal? Wan nanang, ta saan mo't nga isot dakal ti sikog ko, tadamok tagsikog. Nga raw, kaslaawan pa'y 5 abulan na. Kunak no ni kagawad supang ti mga abakan. Nga rod, nang runa ididudwa kayo na nabatay. Siyempre, no asino, ti maiwaragawag a first runner-up. Ti mabate, isunti rin Awan mo't nga tati makunada ta. Saan mo't adatatang kanduming ti judges? Saan da makuna abayas? Tamay salang akagawad ti hurado ang naggapu dito barangay. Naggapu ijay ili ti dua. Tingamin question and answer tinangabakak sa nanang. Siyempre, napintas to anak yo. Husto ka dita. Siyempre, sa nagaputa anak ka kat ibagak napintas ka. Unmat Siyempre, no napintas ti nanang, napintas mat ti anak. Husto ka bandita, Rosa. Nakaredy ka matlangan para iti final judging kan coronation, Rosa Dungaw. Ay, agner-nervyosak nga rod. Relax. Ang mga dakas ti epekto na iti sikog mo, no? Nervyos ka. Ay, saan kong rod ang maawatan ti riknak? Relax lang. Wen. Aba kami da. Lalaingam lang ti question and answer portion. Ikarigatak Sa nabali ti talent portion, ta saan dan nga inayon. Ta mga no adagsalak at aganak adina orhas. Mabalin agkan talaang. Saan dan nga inayon pa dita. Question and answer lang ngayon. Kat amok akabala masungbatan ti anyaman asalud-sudan da. Mayat at kita nagbubutsog a babae itin tablado. Nagduduma ti sukog dagiti butsog da. Wen nga raw, adda dupap, adda timimburog, adda kasla diwig, kanada pa'y dimipig. Adda pa'y nangagkuitay anang kantyaw di maysa. Nakat, anya timbaga na. Tabuksit mo dipig. Kung nakit di kaabay na. Nagloko mo ting. Supay aday ta. Agmartsadan. And now, ladies and gentlemen, marugyanan ti fashion show dagiti masikog a contestant tayo. Manipod ka dagiti nagduduma barangay di Santa Disgracia. Deta. Contestant number 1, Mrs. Tamburo. Contestant number 2, Mrs. Tiburcia Tambukera. And contestant number 3, Mrs. Rosa Portugal. Ay, nagpintasan ni Rosa. Anak ko na ita! Bagay launan ni Rosa, tigaw na. Ay, Dumeng, ipukaw mo tin ati. Asawak na tako na mo na! Aleta, tatang, nanang. Dudwadalangan anapatay. Ti first runner-up, kan ti Reyna dagiti masikaw. Huwag nga rod. Dakkel tinamnama ka mga abak ni Rosa tanalaing. Napintas ti sungbat na iti question. Ita, papagaya, mantuyan ti tagtagay uray tayo. And now, the first
awan sa bali no saan ati contestant number 1, Mrs. Ha? Tamburo. Ay na. Pero sa tiray na lang ito masikong nanang. Ay na! So? Anak ko yan! Anak ko na ita! Congratulations to Mrs. Portugal. Ay! Isutirena dagiti Mexico. Nana nagkakapsat. Arayatan niyo ni Mrs. Timborog. Sinarapan ng tibuksit na. Kanagsan kakapsat. Ha! Salbag ni Ayat! Kasalurmik nga may. Kabulanan na gaya man. Anya rin jaya na nagtagtagainap ko. Ditan papagayam tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.